Da li je Jugoslavija zaista bila ekonomski raj? Da li su svi živjeli bolje nego danas? Ili je iza slike stabilnosti postojao sistem koji je već dugo pucao iznutra? Ova pitanja i danas, decenijama nakon nestanka te velike države, izazivaju oštre rasprave i bude duhove prošlosti. Mnogi danas pamte Jugoslaviju kroz prizmu neprikosnovene sigurnosti i društvenog blagostanja. U kolektivnom sećanju preživjele su samo najlepše slike. Siguran posao do penzije, besplatni društveni stanovi, masovna industrijalizacija, ogromne fabrike i bezbrižna letovanja na Jadranskoj obali preko radničkih sindikata. Ta nostalgija je duboko ljudska i razumljiva, jer predstavlja sećanje na vreme kada se činilo da sistem brine o svakom pojedincu. Međutim, kada se podigne zavesa te savršene razglednice iz prošlosti, ukazuje se mnogo složenija priča. Priča o ekonomiji prepunoj paradoksa, skrivenih dugova i tihih kompromisa, koja se godinama svesno prećutkivala. S polja gledano, jugoslavenska ekonomija je izgledala snažno, kao nezaustavljiva mašina. Bila je to država koja je gradila monumentalne mostove, brane i autoputeve, uspešno izvozila oružje, građevinske usluge i industrijsku robu širom sveta, vešto balansirajući između kapitalističkog zapada i komunističkog istoka. Ali unutrašnjost tog gigantskog mehanizma krila je strukturne anomalije koje su ga osudile na propast. Sistem se zapravo oslanjao na ogromne kredite iz inostranstva koji su stvarali privid bogatstva. Postojala su izuzetno skupa državna preduzeća koja su gutala resurse i funkcionisala bez ikakve realne tržišne logike. Političko zapošljavanje postalo je pravilo, a ne izuzetak. Direktori nisu birani po svojoj stručnosti i viziji, već po liniji partijske podobnosti i lojalnosti Savezu komunista. Posljedica takvog upravljanja bila je katastrofalno slaba produktivnost. Na svjetskom tržištu, gdje se tražio kvalitet i brzina, jugoslovenska roba je često zaostajala, a proizvodna tehnologija je često zaostajala za zapadnim standardima za čitavu deceniju. Država je stvorila takozvane političke fabrike, pogone građene u nerazvijenim krajevima samo da bi se tamošnje stanovništvo smirilo i zaposlilo, bez obzira na to što u blizini nije bilo ni sirovina, ni puteva, ni realnog tržišta za te proizvode. Te fabrike su od prvog dana bile osuđene na gubitke, ali partija nije smjela da prizna grešku. One nisu mogle opstati ni jedan jedini mjesec bez obilate financijske pomoći i subvencija države. Država ih je spasavala socijalizacijom gubitaka, plašeći se radničkog nezadovoljstva i uličnih protesta. Uz sve to, neravnomeran razvoj republika stvarao je tihu, opasnu podelu. Dok su severne republike poput Slovenije i Hrvatske težile zapadnoevropskom standardu i gurale napred, južni delovi zemlje, poput Kosova i Makedonije, borili su se sa nerazvijenošću i siromaštvom. Ta ekonomska asimetrija postaće kasnije tempirana bomba. Jugoslavija nije propala preko noći. Njen ekonomski slom nije bio iznenadni srčani udar, već duga, iscrpljujuća bolest. Ekonomija je godinama zavisila od infuzije spoljnog novca, stranih kredita i osjetljive političke stabilnosti koju je hladni rat omogućavao. Kada se geopolitička klima promenila, ta infuzija je presušila. Da bismo razumeli pad, moramo se vratiti u vreme najvećeg uspona. 70. godine prošlog veka često se opisuju kao zlatno doba socijalističke Jugoslavije. To je period kada se u zemlji zaista živelo bolje nego ikada pre. Kupovali su se prvi porodični automobili, poput legendarnog Fiće i Stojadina, masovno su se gradile vikendice, a standard je vrtoglavo rastao. Stanovništvo je osjetilo moć potrošačkog društva. Ali, ono što se u tadašnjim medijima nije moglo pročitati, jeste gorka istina o poreklu tog novca. Mnogo toga što je izgrađeno i potrošeno finansiralo se stranim dugovima. Nakon naftne krize, svjetske banke su bile prepune jeftinog novca i nudile su kredite pod izuzetno povoljnim uslovima. Jugoslovensko rukovodstvo je masovno uzimalo te kredite, koristeći ih ne za tehnološku modernizaciju koja bi donela profit u budućnosti, već za kupovinu socijalnog mira
i finansiranje ogromne birokratije. Između 972. i 982. godine spoljni dug države porastao je sa 2,4 na preko 20 milijardi dolara. Uprkos pričama o punoj zaposlenosti, preko 1 milion Jugoslovena moralo je da ode na rad u inostranstvo kako bi pobeglo od nezaposlenosti i slalo devize nazad kući. Taj period je u svesti miliona stvorio utisak trajnog blagostanja, ali je u ekonomskoj realnosti udario čvrste temelje buduće razorne krize. Ako volite ovakve dokumentarne priče o istoriji, moći i sistemima koji su promenili živote miliona ljudi, zapratite kanal, jer tek dolaze priče koje se retko pričaju. A onda su došle 80. godine. Smrt Josipa Broza Tita u maju 1980. godine nije predstavljala samo odlazak neprikosnovenog lidera. Bio je to trenutak kada se zaštitni veo iluzija konačno podigao. Gotovo istovremeno, svetske kamatne stope su naglo skočile. Jugoslovenski spoljni dug, do tada skrivan iza političkih parola, postao je omča oko vrata. Država više nije imala deviza da ga vraća. Usledila je brutalna stabilizacija pod vodstvom premijerke Milke Planinc, koja je uvela rigorozne mere štednje kako bi sprečila potpuni kolaps. Građani su se suočili sa stravičnim nestašicama. Police u samoposlugama su ostajale prazne, a u redovima se satima čekalo za osnovne životne namirnice poput kafe, ulja, šećera i deterdženta. Nedostatak deviza znači je da država ne može da kupi dovoljno sirove nafte na svetskom tržištu, što je dovelo do uvođenja čuvenog par-nepar sistema za vožnju automobila i uvođenja bonova za gorivo. Redukcije struje postale su svakodnevica, pa su čitavi gradovi i industrijski centri satima bili u mraku, a životni standard je doživeo drastičan pad, vraćajući naciju decenijama unazad. Galopirajuća inflacija obezvređivala je plate iz dana u dan, pa je novac izgubio svaku realnu vrednost pre nego što bi radnici stigli da ga potroše. Preduzeća su postajala potpuno nefunkcionalna, sputana uvođenjem komplikovanog sistema osnovnih organizacija udruženog rada, poznatih kao OOUR. Ovaj birokratski eksperiment, stvoren zakonom o udruženom radu, dodatno je rastjepkao privredu. Fabrike su se delile na stotine malih jedinica koje su se međusobno blokirale i svađale, trošeći dragoceno vreme i resurse na beskonačne administrativne sastanke. Nezaposlenost je rasla, a razlike između razvijenih i nerazvijenih republika postale su nepremostive. Političke tenzije, koje su ranije bile nemilosrdno gušene, sada su izbile na površinu, neumorno se hraneći očajem i ekonomskom krizom. Vrhunac krize u 80. godinama obeležila je čuvena afera Agrokomerc iz 1987. godine. Ovaj poljoprivredni gigant iz Velike Kladuše pod vodstvom Fikreta Abdića poslovao je izdavanjem mjenica bez pokrića u vrednosti od nekoliko stotina milijardi dinara, prikrivajući katastrofalne gubitke. Kada je afera pukla, otkrilo se da Agrokomerc nije bio izuzetak, već slika i prilika čitavog privrednog sistema koji je funkcionisao na fiktivnom novcu i političkim vezama. Inflacija je te godine prešla 120%, a poverenje u jugoslovenski dinar i bankarski sistem potpuno je uništeno. Ključno je razumeti da u Jugoslaviji ekonomija i politika nikada nisu bile odvojene. Kada je novca bilo u izobilju, razlike su se mogle kupiti i zataškati. Ali kada je novca postalo drastično manje, maske su pale. Sve više su rasle svađe između republika oko toga ko plaća, ko dobija, ko zaostaje i ko koga iskorišćava. Razvijeni sever je smatrao da ga savezni centar pljačka, uzimajući mu devize kako bi finansirao propale projekte na jugu, dok je jug verovao da su njegove sirovine potcenjene i da sever gradi bogatstvo na njihovoj jeftinoj radnoj snazi. Svaki ekonomski problem pretvarao se u nacionalno pitanje, stvarajući idealno tlo za buđenje agresivnih nacionalizama koji će na kraju zapaliti zemlju. Posljednji pokušaj spasa dogodio se krajem 89. godine dolaskom premijera Ante Markovića.
Njegove reformske mere donele su privremeno čudo. Marković je denominovao dinar, skinuo 4 nule i vezao ga za nemačku marku, što je preko noći oborilo hiperinflaciju i stabilizovalo tržište. Prodavnice su ponovo bile pune, devizne rezerve su eksplodirale, a radničke plate dostizale vrednost od 1000 maraka. Međutim, političke elite u republikama, koje su već gurale sopstvene planove za odcepljenje i preuzimanje kontrole nad resursima, svesno su bojkotovale ove reforme. Markovićeva stranka je izgubila na prvim višestranačkim izborima, jer su građani, zatrovani nacionalnom retorikom, izabrali podele umjesto ekonomskog blagostanja i evropske budućnosti. Priča o propasti jugoslovenske ekonomije mora ostati objektivna. Taj sistem je imao svoje neosporno dobre strane. Izgradio je razrušenu zemlju nakon Drugog svjetskog rata, pružio besplatno obrazovanje milionima, stvorio vrhunsku zdravstvenu zaštitu i obezbedio jedinstvenu kulturnu i sportsku afirmaciju u svetu. Ali njegove loše strane, poput ignorisanja osnovnih ekonomskih zakona, gušenja privatne inicijative, enormnog zaduživanja i političke arogancije, na kraju su prevagnule i srušile celokupnu građevinu. Milioni radnika su iskreno verovali u ideju samoupravljanja i trudili se da njihove fabrike uspeju. Država je uspela da od zaostale poljoprivredne zemlje napravi prepoznatljiv industrijski brend na Balkanu. Međutim, ekonomska neodgovornost političkih elita i odbijanje da se sistem reformiše na vreme učinili su te uspehe kratkotrajnim i neodrživim na duge staze. Kraj Jugoslavije je priča prepuna upozorenja. Jugoslaviju nije uništio samo jedan čovjek, jedna odluka ili jedan izolovani istorijski događaj. Njena propast bila je neizbežan rezultat fatalne kombinacije dugova koji su se godinama gurali po tepih, lošeg sistema koji je ubijao inovaciju, ogorčenih političkih sukoba i ekonomije koja naprosto više nije mogla da izdrži sopstvenu težinu. Kada je nestalo iluzija, ostale su samo prazne fabrike i računi koje je neko morao da plati. Možda se Jugoslavija nije raspala tek onda kada su počeli ratovi. Možda njen kraj počeo mnogo ranije. U fabrikama koje su radile sa gubitkom, u kreditima koje niko nije mogao da vrati i u sistemu koji je obećavao sigurnost, ali više nije imao snage da je plati.